ayiwe iyi covid nayo yazanye ibibazo. Ubu se koko uretse Melody nawe aravuga ngo saa moya se ko turi mu rugo muri guma mu rugo kuri hano amakara yabuze nkaba nagiye gutashya mu ishyamba rya Warubaza. Iyo saa moya niba ngo aramuha tukapaza n'ibiki. Muvandi nawe waje gutashya. Uri kubona inkuru kuzibona? Wowe turoza ngaho ariko umuntu yakwifatisha mu guteka igishyimbo. Muvandi ariko siko numva yuko gahoro ijwi ryawe ryasaraye. Ndabona ngiye kugwiza ariko uri kure cyane waza ko tukanaganira gakeya. Ako mfite n'inkwavu hariya dana nawe bakeneye kujya. Birashoboka inkuru zagaze kigiye kawo ndebe inkuru zanjye uzishitse urabona inkuru ngikije Muvandi urabona ndateka ibishyimbo ntibigishye akabunga ntikagishye kubera ko amakara yarabuze. Wambabarira ngiye mazi iminsi rero naryo ndushiki none se Muvandi urabona nari umusitari w'i Kigali ariko naje narabonye ibintu byaranze nizira mu cyaro nza kwitahiriza nsanze rero wowe waramenyeye icyaro uzi gutashya. Ndavuga ati se nkingi ko nazibuze wowe uza ahantu bahigira uhiga nk'ifuku cyangwa nk'imbeba urumva wasesera no mu bihuru ukanagenda hariya munsi y'igiti ukaba wanakokora igiti. None nanjye ndavuga nti wowe ubaranye kumenya iyo muhigo wo mu ishyamba urumva nk'urukwavu bivuye hanze mu nzu rusanze ngo intare mu ishyamba urumva ko bimera. Wowe ubuzi gutashya cyane ngiye ntabizi noneho nsanze udukwi waturunze ndavuga ati tudukwi nitwahesa kagatoko kanye nasize mu rugora cyangwa yamvange baraje gusenyera cyangwa erega mwebwe mwarabaye ibyana by'imbobo mwana nkwe ibikore. Je rero ntago ndanywe ibikore rwose nta nubwo ntabwo ndanywa no ku rumogi ahubwo ikibazo nyihera utudukwi twawe musaza urumva uri niniga ariko uri niniga urumva uri niniga rero kubera ese umuntu wize amashuri angahe? Jewe se ntabwo nigeze niga. Ntabwo ugeze wiga? Ntabwo nigeze niga kabisa. Zero mu mutwe? Zero kabisa. Zero ngiye ntunzwe no kurya yuko nige ariko nyine muri iyi minsi umuryango wanjye wari umeze nabi. Wari umeze nabi? Mfite akana mu rugo. Rero iyo binacanzemo urumva iyo binacanzemo izi nkwi zawe ko zimwe nabyishimiye cyangwa urabirakarira? Uranyumvasha mwiza yite kunkanga se ndo mukanga none se zimwe zawe uraziba cyane gute? None se kuki umwishyura kuko bavuga ko uri intare Ereko nta n'amafaranga sha. Ereko n'urunyanya kurugura muri no minsi bigoye. Nafuka mite rwose fanga very much. Afandiri konyo. Afandiri. We, ipapuro yize. Ipapuro nayo nje. Ipapuro se ni ibyo nayo nje n'ibyo abanyamugi kandi ndo ubunyacyaha. Ipoli. Jepara bandarika buto. Jepara ni ka. Jepara umuhanzi w'Inyamiramba. Oya. Ramus. Jendi ka buto yitwa Jepara. Jepara we. Jepara jendi ni ko tano. Ndeka namba kwa ko ni asaga. Tanyita Jepara yari ka buto nakunda gacyari. Wese cyo Jepara. Yes. Kuzikari ngewe uri kuvuga sha. We. Kuzikari ngewe. Wande. Jergo cyane. Bangiye no munsi wamna nyibo cyangwa se nyibo. Ndewe sakira ngakira guirinda. Ndazi. Urankebeye ngo nirinda. Afadi nagukinishaga. Poli we nagukinishaga. Nagukinishaga rwose ndabaye. Nahereye kera kose ariko nakomeje imfuruka. Mwanteye agahinda. Ntago mwari muzi ko nabakize igenza muri iri cyamba. Ntago narembeze. Ntago narembeze nge. Kukinisha umusana nkanye. Yeto twaturitse biriya twarababaye. Yemwe mwamenyeye kurya ibyumbate n'ibijumba n'intuza n'ibitoki bya hano mu rutoki. Abaturage bahinga mugenda mukisarurira mukiba. Mwarangiza mukaza nkatwe abasitari rero turababara. Twakakara tukizira muri kino cyaro. Urumva? Igitabo ni cyane. Cyane. Nakuriyemo. Tuvugana nawe. Tuvugana nawe. Urazijyanye. Zijyanye nyine. Urazijyanye.
bijyanye nyine Shabeti cyari cyane nzatanguteza iniga zanjye. Niga zawe zahe niga zawe zahe Nzaguteza iniga zanjye. ubisize nk'izawe urabona zihisha n'irira mvange na hasi kwa Nzaguteza. iki murikira kumena Nzaguteza iniga buretse. Zijyane ndasenye izindi ngeze ko nzinakurira ndabizi nyine zijyane kandi ngiye kwisenyera izindi baba wene nibajya umupira wanjye tapire ko kugera nk'igiceri bana bakiri gukati kugera nk'igiceri uyu mupira uza amafaranga ugura jene ndiwe nagapera keza nje nje kwijana kaza ko nkajana gutereta dore ukuntu usa ariko sha ubundi uyu mupira urawuzi warutwaye nanje kujana gutereta je agakabura sambu yiwanyu wose so mwitani je papa nje amwita Tonga mwita tonto Tonga atonga iki bamwita Tonga nuko akunda kurya atonga iki atonga inyama subura sa nk'umuntu wari inyama imifupa irenda gutakara mu nzira ariko sha ya nayo mbonye za njangwe ngo ziguhekeye atonga inyama yoko nini yoko nini namase bamwita Jeje amwita Jeje agegeze iki urasekera ubwa musekera Pakeje. Jaje yapata keje. Jaje yapata kejara. Jaje yapata keje. Church. Wanyu muri bangahe? Yewe batanu. Ni batanu. Yewe na papa na mama twenye batanu. Kaka ndakamba ya hafi. Uwo mupira uheruka kumesa imyaka 2 ishize niwo ushize mu kanwa. Ndakamba ya hafi. Ndakamba. Covid urayize? Covid. Covid yayo. Ayize. Nganze igikombe. Kuva bava kumaze kurongora abakobwa bangahe? Yewe nta rimwe. Nta rimwe. Reka papa wanjye. Urasiramuye? Yewe oya. Anasiramu. Agusiramuye? Agusiramuye? Nagusiramuye. Nzajayo. Ntabwo wasiramurira. Ubundi ntabwo uzahano wasiramurira. Ntabwo mazi. Mama wawe na papa ntabwo bivuza. Ntabwo bajya bivuza. Ahantu bivuza ntabwo wasiramura. Nganira nawe wakigenga gusubiza icyo nkubashije. Ntabwo wasiramura. Ntabwo wasiramura? Ntabwo wasiramura? Yego babaye. Umunsi mwari iki? Umunsi. Nywa amazi yonyine navuga. Amazi yonyine navuga. Ndivuka nataraguye mu gitondo. Inyoni zitarajya. Afande babarire. Ndabarira rwose, boss ndabarira. Babarire. Jipoli bashire ibintu ko. Basi reka nyirukanwe ntago nzagaruka. Wiruka nk'uti? Ni tahe. Tahe? Tahe kwani? Nahe kwa Tonga. Kira ngizi. Ubu mwanze kujya gukora shango muzajya mwiga mutashye mu ishyamba rya leta. Nyine natashaga nkazigurisha nawe inkwi zanjye wazijyanye ngo Jipoli yakashaye leta bazagufunga. Abantu bazafunga? Abayobozi. Abayobozi? Babarira koko Jipoli babarira. Iruka kwa mama. Iruka. Kijinga gusa. Style kabisa. Ngaho akazogera.